nadam se da smo opravdali. Ovo nije baš komedija, ono što bi rekli na prvu loptu. Ima tu životnih puno pričica i priča i ja mislim svaka od obitelji bi vjerovatno iz ove predstave mogla prepoznati dio svoje obiteljske priče. Ja moram s ponosom reći, ovo je predstava odigrana pred najvećim brojem publike i vjerovatno ova naša predstava neće više igrati nigdje pred toliko publike koja je cijelu predstavu odgledala onako s pažnjom. Na neki način ja mislim da su i glumice izuzetno sretne zbog toga. Ja kao ravnatelj u svakom slučaju sam ponosan i sa zadovoljstvom dolazim u Kumanovo i pa pomalo osjećamo ovdje da imamo prijatelje, malo je ambiciozno reći, ali mislim sa gospodinom Sašom nekakvim, ajmo reći, dobrim smo odnosima, bar se ja nadam, bar je uvijek to srdačno, ali ima tu dragih ljudi i na neki način kroz priču kombijem kad dolazimo ovamo, svima je drago što dolazimo u Kumanovo, što dolazimo na ovaj festival i ovdje smo onako pomalo kod doma. Nije klasična komedija, autorica ove komedije sa dramskim elementima ili obratno, mi smo ju nazvali onako dramedija jer ima i jednog i drugog, je Petra Cicvarić koja ujedno i igra u ovoj predstavi i ja mogu reći da mi je čast igrati tako i jednu vrstu predstave koja je nekako za mene bila izazov jer nisam još takvu ulogu dobivala. Mogu reći također da nisam prvi put u Kumanovu, već smo bili, mislim da mi je neki treći, a možda čak i četvrti put, ali nisam sigurna, ali bili smo već na vašem festivalu i mogu reći da mi je stvarno izuzetna čast, jer publika je ovdje predivna i vrlo je onako zahvalna i ta konstantna interakcija samo nas povlači, pogotovo za ovu vrstu predstave gdje stvarno su nam i potrebne reakcije, jer nas to nekako i puni energijom i mogu reći da je to bila onda ono uzajamno davanje i primanje i rado se uvijek vraćamo i zaista je specifična i stvarno uživamo. Mislim da se to nekako, to jest nadam se da se primijetilo jer kao prvo toliki broj ljudi nam je bilo već onako sami događaj, a kad smo vidjeli reakcije i poslije onako pljesak, stvarno čast velika.